Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, ovo je moje prvo obraćanje od kad je formirana ova nova parlamentarna većina i kao što ste navikli, ja volim da podijelim sa vama i neke detalje iz privatnog života i da vam kažem da sam danas bio na 2 konzilijuma. Ali slušajući poslanike DPS-a, SMP-a i URE, žalim što nisam bio i na konzilijumu kod neuropsihijatra, da bih lakše mogao da podnesem sve ovo što su oni saopštili, jer bez pomoći neuropsihijatra, a boga mi ozbiljne sekundarne literature uz Freuda i Junga, teško je objasniti što su oni nama rekli, a da je i njima jasno. Međutim, iako sam pošteđen te vrste konzilijuma, jasno mi je da što vas duže gledam zajedno, žao mi je što se niste ranije sastali. I nek mi je krivo što sam ja ovih prethodnih mjeseci sve ovo nazivao epskom izdajom, jer gledajući vas tu zajedno dolazim do epohalnog zaključka da vi zaslužujete jedni druge. I ne samo da zaslužujete jedni druge, nego ste se nekako i proljepšali. Nekome su porasle obrve, neko je nadogradio kosu, neko je ofarbao kosu, a meni je opadala kosa i kad sam sjedio tamo i kad sam sjedio ovdje. Što znači da vlast ne utiče na sve na isti način. I ako je neko u svijetu želio da pomiri Palestince, Jevreje, Čečene i Azovce, kauboje, Indijance, bijele ajkule, australijske surfere, sigurno nije ni pomišljao da na koktelu za dan nezavisnosti, kako ste ga nazvali, pomiri Dritana, Mila, Brana, Ivana, Vladana, Dragana, Jovana i kao u narodnoj pjesmi Starac Vujadin i sinovi. I gledajući kako se Dritan Abazović rukuje sa Milom Đukanovićem, a onda zatim odmah preuzima Brana Gvozdenovića i nadovezuje se na Ivana Vukovića, pomislio sam da je možda ona pjesma Zane Rukuju se, rukuju bila proročki nastrojena za ovo vaše epsko pomirenje. I biva mi malo smiješno, a boga mi više i tužno, kad kolegi iz SMP-a napadaju lopovski DPS koji je 3 decenije pustošio Crnu Goru, a tako lijepo sjede jedni pored drugih da bi im pozavidjeli svi crnogorski matičari. Mi danas raspravljamo o tehničkom budžetu koji je u stvari jedno šminkanje mrtvaca. A evo za mjesec ili mjesec i pol dana gospodin ministar Damjanović će saopštiti da ćemo imati rebalans budžeta, a to će u stvari biti ekshumacija ovog mrtvaca, da vidimo od čega je preminuo, ima li ikakve šanse da mu se zamijeni neki od vitalnih organa, pa makar se zaduživali do sudnjega dana. A Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, ovo šminkanje mrtvaca ima za cilj da svi sad zajedno računamo. 21 novo ministarstvo Dritana Abazovića. U tom 21 ministarstvu Dritana Abazovića svako ima 3 državna sekretara. Svaki od ministara ima 9 savjetnika. 3 državna sekretara u svakom od ovih ministarstava će imati po 7 savjetnika. Savjetnici će imati po 2 sekretarice, ministri će imati po 2 vozača i ako sad sračunate koliko će imati u svojim kabinetima, lakše će vam biti da izračunate koliki je bio pritisak Juriju Gagarinu u onom kosmičkom brodu Sputnjik, obrnuto srazmjerno zemljinoj teži i kosmičkoj brzini dok je gledao, ajde da kažem, majku Rusiju. Vjerojatno sam, gospodine Ivanoviću, prećerao, pobrkao sam za jednu sekretaricu ili neko vozilo koje nije dizel nego benzin, a vi me ispravite ako griješim. I dolazimo do toga da sad Demokratska partija socijalista
koja nas je u decembru mjesecu kritikovala što ćemo da glasamo ovaj budžet, Milojka Spajića, brani budžet od nas koji smo ga glasali prije 5 mjeseci. A sad vas pitam, ali pošteno da kažete, da ste znali da je baba Milojka Spajića glasala vas 30. avgusta, da li biste glasali za budžet Milojka Spajića i Zdravka Krivokapića? Jer ja dolazim do zaključka da nas niko nije glasao u onoj vladi 42. samo ne znam kako se izbroja ova 42. a ovoj 43. i da ne govorim. I jedan od kolega, čini mi se da je to bio kolega Popović, saopštava da očekuje 1 milijardu evra investicija, odnosno od turizma ove godine. Kako? Kako kad sutra Draginja Vuksanović planira ovdje u sred Skupštine da uhapsi Vladimira Putina? Kako kad SDP sutra planira da odmah ovdje odredi jednu delegaciju koja će da upozori Rusiju ako ne izađe iz Ukrajine da će ona poslati 40 vojnika da se završi posao? Ko će nama da dođe na Primorje? Evo vas pitam, gospodine Damjanović, jer sam čuo da ćemo da dobijemo 1 milijardu evra od turista ove godine. Nema Rusa, nažalost nema Ukrajinaca, a ovi koji nam dolaze iz zapadne Evrope uglavnom dođu pješke ili biciklima. I svi vole da vide onaj kanjon vidio. I svi se izgube tamo. I onda moramo da dignemo helikoptere da ih traže, a svako podizanje helikoptera je 50.000 evra. A oni dođu sa onim rancima, donesu vodu, sendviče, sve što im je potrebno. Termose u Crnoj Gori ne potroše ništa. I još ih tražimo helikopterima po Šavniku i po vrletima Crne Gore. I ja bih volio da mi neko objasni od čega ćemo mi da živimo ove godine, gospodine Damjanoviću. Jer, koliko sam vas dobro pratio juče, a čini mi se da jesam, budžetsku rezervu 67 miliona evra ovaj ministar čija je baba glasala vas, kolege iz Demokratske partije socijalista, su potrošili za 2 mjeseca, ali tako, ili za 3. Ostalo je još 5 miliona, ono što se kaže, za crne dane, kao što su nekad naše babe čuvale po kocku šećera ili 2, ako dođe kakav stidni gost. Objasnite mi, gospodine Damjanoviću, je li moguće da vi sad u ovom trenutku ne znate koliki će biti rebalans budžeta i zašto ćemo da se zadužimo? Prema nekom mom proračunu, ovaj pokret Evropa sad ili projekat Evropa sad će nas koštati još novih 370 miliona evra da bismo mogli da do kraja godine realizujemo. Nešto mi klimate glavom ni tamo ni ovamo, djeluje mi da ni sami niste sigurni, ali znam, od skora ste došli i teško je procijeniti, ali čini mi se da ćemo mi ovu milijardu koja nam treba da odradimo rebalans budžeta najbolje napuniti na način da čekamo ove turiste odmah na plaži da uzimamo pare direktno. Da ih ne troše niđe drugo da bismo mi mogli da odradimo rebalans budžeta. Nama nema druge, gospodine Damjanoviću. I ja ne znam ko će više nama gdje da da novac. Ali, ja ne bih bio predsjednik Odbora za bezbednost i odbranu i dokazani terorista širom meridijana, da vam ne bih dao sad jedan plan, gospodine Damjanoviću, da zamolite Europol ili eventualno voli Veru Lakić, da nema slučajno možda još neki snimak sa ovoga Skaja gdje su ovi Kavčani zakopali pare, ali u Crnoj Gori. Da to otkopamo, da ih zamolimo da pozajmimo, da napravimo rebalans budžeta, pa kad se oni vrate u Crnu Goru, mi ćemo to njima da vratimo prve sledeće turističke sezone kad svi nagrnu na Crnu Goru, a ako nema ni u Skaju, ajmo makar da zamolimo Bokana da nas sve zatvara po 2 dana u onim njegovim hangarima, pa možda kad izađemo iz hangara nam se učini da je rebalans postigao svoj cilj. Zahvaljujem.